Hallelujah. Amen. Amen. Reka kusimama mwandiko ukibiko kwa Yesu Kristo. Amen. Amen.
Ili Mungu ampigie kusuka yake. Sikia katika neno la Mungu, kanisa la Bwana libarikiwe. Dada watu suluhisho ni izina rya Yesu Kristo twakushekera. Uri Imana, watu Imana, uzopama, uri Imana. Turashaka mbere nuko abaje kuhiririmba barishuriwe. Natwe twigaha tuzikwe Imana twabwiye, Imana itaganirwa, Imana y'umuntu, Imana y'ishuri, Imana ikora, Imana ibona, Imana data turi imbere yawe. Ukunze mwiza ubaduhamya, turigaha n'ikibazo ahantu yitiriwe izina ryawe. Iyo duhagaze iyo twashangaje kuri uno musozi, nta kindi tutatunganye, twaje kumva kutubwira kandi twaje kutubwira. Uyu mwanya rero mubyeyi mwiza, turagushimiye ku mwanya wose tumaze turiko turumva kuganira natwe, turiko turavuga nawe wumviriza. None kandi Imana yacu tuje imbere yawe tukwereke igitwaro, turakweretse urutonde ruri imbere yacu, turakweretse urutonde Mwami Imana uko ibintu bigiye gukurikirana, ibintu by'abari bigiye kuririmba. Mwami Imana wewe waratugaya n'abari nibarangiza gukora umurimo wawe, icyubahiro kikugaruke, uzokoze kugenda. Turasenga abo bakozi bawe bariko baraza bari imbere y'ishengero ryawe. Mwami Imana bakoreshe bakikumye n'ishengero ryawe, ishengero ryawe urakoze. Mwami Imana turasenga mubyeyi mwiza, dusengera nawe tugiye kubasha igikorwa cyose gikoreka ngaha. Mwami Imana kiragisha byiza kandi dushemere. Mwami Imana kongera ijambo ry'Imana turasengera umwigisha agahagarara imbere y'ishengero ryawe, ariko arabyigisha ibijyanye n'inzira yawe. Mwami Imana ukoreshe kugira ngo ishengero ryawe rikomezwe. Urakoze ushobora kuzima kuri Imana yumva uza gukoresha, ukamwandika imuretse, ukamukomeza nawe gusobanutsa ibintu ubikore mu kurima, ugaragaza umwanda kubamba uzobuka. Turasenga mu miryango hose bariko baravuga ijambo ryawe. Mwami Imana aho waturemeye, turasenga igihugu cyacu, igihugu turimo, n'ibihugu bibanyi, ibyo duhangire mbere y'ibyawe. Mwami Imana aho umutekano byawe urimo kubikomeza. Turasenga bariko barajana ubuzima bwiza hirya no hino baduka bamanuka. Mwami Imana ugaragare ko Imana uzabagora bakoresha umurimo, uzokoze ubwenge cyawe, uzokoze ubwenge kandi mubyeyi mwiza sinorangiza nasengera n'umurongozi n'umusobanzi kugira ngo abashoboze. Mwami Imana ndazi ko Imana yumva ari Imana icyo mpagaritse kigabo kigameza n'izina rya Yesu. Ndaba ububasha bw'abadayimoni ntibugire ikibanza ahantu, ariko ubwonko bwabo bwawe yera bukora n'ibishengero byawe. Urakoze icyubahiro kizima, ndazi ikindi cyumvise kandi bagiye kubikorera. Ibyo usabye n'ibyo, ariko n'ibyo nasabye bigiye ubikore mu mbabazi. Ni mu izina rya Yesu Kristo.